Ibwega sana kairi murithi wa Meru TV tuko inambere kwi watu icho kagira na kagitaniaka ikagira katu inambere kwa tukimurikaga mwerekera wa mugongo werekerete atana ikagita kara tu inambere kwa tukeragira mantu mwanya tukainambere kwa tukeragira mantu kathumba tu kuma nara kaunti ya Tharaka Nithi tukainambere kwa tukeragiria mantu kathumba kuma nara ntere chia Tharaka na rukirwe mu tukinambere kwa tukiwatanagira na bamwe batongore kuma nara ora kaunti ya Tharaka Nithi muno nara ntere chia Tharaka baraba kainambere kwa bagitwerezagira mantu mwanya na borasi chethire tukinambere kwikendereraga na rora kaunti ya Tharaka kana Tharaka Nithi tukainambere kwa tukithuyaga atongoria mwanya na urutungwe bwago burangu chethire tukinambere kwikiruteka guntukura na maybe tukainambere kwa tukiaragiria mantu mange kathumba marama kainambere kwigwa temaga mubango wetu inambere kukiaga rukirwa emwe kabudira bambetane family zo Kimathi atugwatanire mwankare karuguma bwega thithiro chongwa chia rukiri ndeni mubango teoronge Alex noe mwerekeria wakwa atwigwe tukiwataniga wewe wereni ni kiongozi habari ya rukiri na aguntere chia Tharaka gukaria tanurere bwega nukirite bwega gukarakaria tanaguo network ene tuya kuora famina tutikuwata na sasawa thainu nukungwata bwega kuwa tiko ya sasawa thainu nukungwata wanende tiko ya sasawa nekorega tiyeke una aka ni nago nwanga nago nontu ningo kuwata bwega na ore ruo nikagitania kutukwaria tiko ya aha bwega sawa bwega gatu inambere kwigwa tukiendelea tukainambere kwa tukichwarano ya kwarire mantu mwanya lakini hamwe nogu ndengenda kuinambere kwigwa ngikuririkanaga kana ngikwiraga umukariwa na arora county ya Tharaka Nithi kwina mubango umwega kana mubango umurito uragwethire tukinambere kwigwa ukibanga nagwa gutigira ati antu baraba twire na mawathe iba kuinambere kwa bakigunekanga utariria muturato yo kainambere kwa kenderega nterire ku na ngwetie mantu mwakarabwe kagitania kana kuombegwa bwana Karubosta. Hello no kungwata rero ingo kuwata bwega kabisa na ene tuaka wakwari sawa no kana na uwa fikura nionde sasa ingo kuwata bwega kabisa na uno akureta minga kidogo tikudi sawa lakini ingo kuwata weruo ni thainu tukwaria hiyo tumira ni ya tero kuwa tuwe kaigitati na omengo kuwata utikumbegwa hiyo tumira ni ya tero kuwa tuwe kaiduru ndiko rio tikumbegwa tio kuwata ni kugita ana tuaka ni yurina ana na network yisawa ntikomenya nata thainu no kuombegwa thainu thainu ngo kuwata bwega gato ruthiria ngo kuwata karibu sana mbere kethia muthikiri kameme ya kana wa Meru TV rukiri urere atana Tharaka ukari atana urere bwega nukirite bwega mbere kankedi muthikiri wa Meru TV na Dairy FM wathikirite kuma Meru Tharaka Nithi na Embu mbere na agwo isasa tukirite bwega tu isasawa na tuenda kwa limanto mayima cia Tharaka na Tharaka Nithi na Mount Kenya East kwa jumla. Yes. Alright, bwega sana. Bibi tukiambagiria na mutongore kana ciaza ino cia national government. Twethire tukiona atongoria kana mutongoro mugongo President William Samuel Ruto akinambere kwigwa akiruthaga michemanio na araga aruni yake ya raisi. Nukuona michemanio no yethire tukinambere kwikiruthaga na araga aruni ya raisi nukuona taka ina kiguninwa kiriko kiri akari kwa ngerekano kiume kithiru turonire ya Meru ba kama tobairwa na araga aruni ya raisi. Kwina wega no buri kuona buri okumana na michemanio ino kuruthwa na araga aruni ya raisi mbere management ma michemanio ya raisi ya kurutha ni kuciara matunda nontu niyo ira katiba ni kuantu kwaraniria kana bagakarandi bakaraniria yes bakamenya imbi kurutha na imbi antu bakwenda yes so njire moya kureta antu akuve na utongoria na India mbega kia kovura nkumiona na India ina gira mbega na gateria ntu kwera o mirani na njenda zira kwenda kuruthiro
Alright, bwega sana. Maybe tutionete Tharaka ikirwa nogo maybe tantu ba Tharaka bwethiritwe bugifila ata kagita kara Meru barae no butira ya thigaro ni kana bwena mubango kana bwena mwirigiro kinyabi ubukairwa nogo kwariria mantu makoni na Tharaka. Famina tutijaga ti Meru yonke tijaga nontu mweri muthiru kiumia kia thiratu kwari na ndere gitira kuma Tharaka Nithi na especially Tharaka na baruta gukira party every constituency bakadino na bakadikuga mirandi na mantu mara bakwenda thirikari ruba na batero ngendazi na matagari mama bukitwe na mantu mari ku thirikari banganitie. Alright, bwega sana. Tukithaithagiria bado urutingo gibubu ikwethiretwo kwina ngwataniro no ya ruteruregai na thirikari muno kiama kia ODM na thirikari abethiretwo bakinambe kwa bakirutanagira ngugi na muno nkuruki twethiretwo kiona kwina uboreru bwa kimuthemba burabwe gwitu bukionekanaga nthiguruni yetu ya Kenya. Ngwataniro no ya Raila na Ruto bado kinya yo kwi matunda yethiretwe ikiretaga muno kiri mukari wa county ya Tharaka Nithi. Niretete matunda no ntu kia mbere thirikari ino ina ukiriria na igakumba guseturu kuruga mirandi nanyaga rira kwina nkujanyo kana abantu ara kwina antika gutiri gintu kirubikaga thirikari turuga anything lakini tukaikoira ina tukwaria thirikari ino iri kuye Burundi investing government ino iri 22 no ndiye Raila Odinga na William Ruto. Yes. Lego tedia nontu yo toni deputy president tona gitikiki na rukuki ya public service na barabara ile tukuru na barabara ino ya Miomponi ko ya Nyamungi mukodi mara Ciongo ondi tukuona ina chekariga ni anjiriti kurudo so tukaraida so far Ruto kebukia dirikari utiembeja ciareku na batum tura Ruto ino munini wa ketamu teragira tamu ya India cia mantu wamo batikurudwa ndenda kwa leo ntukanini ya yenyewe ni munini wa rais tuwe Professor Kithure Kindiki. Yes. Ukaraida Professor Kithure Kindiki kudukiyovisi ninjitire bubu and deputy president mtu arukia tuwe nene munoka na kuna changes mbinge mwachi ajiri yogo ikiage tumikialemea wona Kindiki na tekire time kuruda tour kiri mirandi ya rugamete kiri yakiona akemekuwa mura ikianjagiria kairi upya na sofa itone te barabara ya kuma Mandera kuena Mungi Century niyo Kindiki rite kurugura. Yes. Ni atuamite mwe barabara Meru wana Kinyanya Mungi kuri Bashuru na ara ku barabara ya atuamite ko kube na ramu na kuna kutonete deputy president urado kitu muntu wina mabagu mafubanga gutedi yantu na muntu wina nkorona na kumimbia kunengera tora kini muntu uronge ale ore ambe twari kadi gachagua wira ya kera ya nene ya kudiuruka gandeni ya Mungi ya Madiragu kudiuruka constituency mwa kauga gainyo muntu Kenya so far so gundi nkaona birikare no da ino nigeretie kirigana 60%. Yes. Alright, bwega sana. Munini wa rais nethiritwo akimenagirwo muno kinya we no ntu empowerment irethiritwo akiruthaga kirikana kwi guntu kinya ciatara wikonekana ta chiringi 64 ikunenkerwa akari ntikumenya empowerment inu iritethie ta kagita kara gukwirikana mubango toyo wa kithomo capitation itikurekerwa kwi mantu maugima matikarisa sawa. Do you feel kagita kubatarwa empowerment ino na do you think ichigutethia in any way kiri a Kenya kagitania ka state ya nation yethiritwe kinainikaga mbere kiurie kwa mburi pamina chikumburi bora muno ndeni ya manifesto ya UDA kana Kenya Kwanza ni aina mantu mayo konia bottom up kana empowerment ya ntu barabara ndiguru ba ukiri diguru so deputy president tiko betia nontu alibinga tirita manifesto ya Kenya Kwanza raba ungete para implement number 2 kuwa mbeja niko yini nikana mbi enu siasa na tutikuraga na ntubara bakufuga niko neja no mbechi nina babatikuyono tano tibwenge bakuwa baba kuvuaka mukani nina tutoketiata tutwara geki nene so ito tige siasa cia kanyu no bakuringa opposition imena bagachagwa batina agenda ingisipokuwa ndiye tukuringa bakiwa one term angambi utina agenda ingibale niyo sofa na ntumo kuona no mwankari ntukionda kira ikaruba badia genesi na kyo kupinga na kuregana nakyo so kiako kimoni mako nkuona empowerment ni ndana niendelea ndo tende no ya Tharaka recently no ya imantu mabonda bondi bare terombecha na bare sawa bare tobikibiki so indirect yantu ndio gutedi yantu lakini ndienda kuria tire kujure kwenda kuria famina zino nchokeria ndienda
muri rataya na mwara nyina ciandarie twe uyu wita Susan ari timo itasiandaria yes barauga ke goro barari anga chikariga empowerment barari chikariga actually no bare empower ikundi biekuru ndere waiku baraideria mantu mao maraba kuiba kuruda ndiona agenda yao twara ida turona tabakurona munini rais no to the same chekariga ukarikana gataya ni ugitewero kaire apo iwe gitigere kiume kimwe empowerment ni yayite na bagitongo murugara na tongore wangi bayityo yes na nina ugitewero ora kiwa bieta na masene tono dite kuro empowerment tiantu bangi bakaya mwangaje na tasirugana sesoro aruga mauri antu abai batukuwa batia kiadeni turenda kuria dataya na Susan kana we mkuru ngenda yao niriku ikabari opposition ni kadirikale ni bari number 2 mbere Susan yantu bataraki bamwene muno sana utria jinga bari daraka na daraka nyingi ndetonyo kwenda kuyo tumira ni antu ya kwenda kudushia ikoni recently corona ikiritanga ngobie cheba kiboroge ndikina yini izoki is fine enu ntumu tongoria na kuda bwega lakini antu bamwene musimamo ni wake ndo recently turi haraka choro nkondi no ya kiwa kita kiboroge ndikika siezi na mantu mara rajemonde tona tika kuona taturika ni rituma ntu mara na tutikumwera wikuna tangaza na ara iketu miwade ni uga ntu bache karioro bakimwera gitekia ngabani gitongo murugara mwako nenkero gitekira so ilikuwa gite agenda kwa gite agenda ndikiri antu bagite imani na gataya na Susan nguwa mundu no tumantu mara badure to barudira antu patikuro bara ndomo cyajani bari no turata ino tukwale sofa ngo ya senator yari kuro basai ya mbere ya county yanda antu beto batebeka lakini ukati kuwaida utiri basai gataya kuroda kutiena ndutia mu project ya kurobe kutiena ene dinya kuroda twari mantoni wa senate kwari no kurigia so tukariwa tire imbi uyangenda yake kana imbi yongwa project ndagwerira nene kai ngucokerie ya kudukitwa na tashukuru na nduwa ngekudusiagu evidence yawe kingu ingina kudukayembia so kaiti gakinyita faminazi ya kuira mugongo goma tubaire tongori baraba koneka bari na babomba gutebye mugongo nirakuriye kairi muntu weto kawira mungene kwenda gitike binende pone no tukonengera gitike darakanidi tunengera gitonga gitike anga bana mujunge tunengere Paul Mugambi muntu mwera na muntu we na maye maono magutebye mugongo na community kurindere muntu kayikorira re kuri njubirini yaba gucyasaka Paul Mugambi muntu atinda tire chatera daraka university na professor Muriongi bagikise kuyara muntu ino to kwari ukati university yandikita migongo ti community daraka yonka kana daraka nidi yandikita migongo yonde ya Kenya niyo university yachoka wira muntu mweka muno sana na we na mind pia ya wokire mugongo to professor Muriongi VC mutongo ryo mwega are pire kabila sio na university yagwankika kuunje nyemunge Somalia waria bande bari bokwe na waikoida muntu wengora ya university kube niyo mudatu mwetiye bariyo uri ndiye mudatu akukaruda mendero makuru akanyumba cyo komboridania ukagura mindi yakuno karuda mantu maingi isi institution ile tukwende ile cyo tedi muongo taboko na bitongo mu rugara tureterete unduma center marimanti aturetera KMTC akaticha zeni korenji ga shiongo nikenda muntu darake special services ile twazia ukiremero kana chuka kuchirukia kubya muntu kenda mbadi certificate ile unduma center kabukiwenda kibanda no kubukia na ndede certificate kiko kiona mantu mangi mengi so kyo tukwa tongori baina mind tennis for mind ya utedi Anthony ndaga tukiboro kindikino ali minister interior no ntuona mundu kabikirire ndio nikono kubikire tiantu bakuwa ye mantu bakuwa iba kumisi gitikira ine kenge ntire muntu wira rukete gutaina gukora Nairobi amba bangombe baiba kudira na mantu mangi maingi ako tukigitege interior ilo kwa gitangiro sub locations divisions location na sub counties so ibu tukwenda tongori yabakumenya mugongo no ukora na itukudinambe ibu tukwenda ntwamustira ura mudambo yu ti muntu adi ake kirabu mparanya antu bakanyira okiagu batogona no ende afuta twanyoke munde tukunyetwa togona tuka nauke tuhatedi muongo na njere ana baba kuboma bani bagatete kata wamburi mantu maiye captation nyanga bisi ya tuweni ya litwa shukuru mbere nyemungira no mwanka ye kirofuni wakani bwega na ekaliro ndi bwega ibanga mu bwega na tantu bangi bakabanga na tongori betu bai bikakero ki sheria parliament tutabapo kero ki sheria ringi kuko kuna mitaratara kanyita kanau ka risomba zikariyo nano so
so far gutena mitaratara tera gutire mantu makarubika mautedia antu na itungini karenjaga mogi ntukira womba kugaira mwana kana kiomba gutedia muntu gaino tukwaria tinka kunyiri gintu kimwe ibomo cyo womba kurukyo kandi onkera mwana na ikiomba kwemiriti into bibi ngi bitiombe kabuti gintu giti mwanda cha karidire omugaira minda kenje dire lakini kibomo itima kiongora itiu tokipendo yero umbanya nditongo tuma tongorire ibwega ntikomenya kana mubundi urori nkumatega njware yakubi ndio yakubi karibu sana kiongozi habari arukirikethia mu raithire wa Meru TV tukiana antubonde baba de TV ya Meru TV omarito makombe twa mundu ari nkumatega njo ibwega no tuba utwarika twane na tongore betu garaka nizi kwa njumura na ni ngunde Marimanti no ndikawera ibwega tukiambagire gatwambire na Marimanti ndegirwe thoko ya Marimanti ni wako nere yakwa kienini kira kia Nyangumi mibango ere kwibanga bangane tugutira anti kieni eki gigutwika ti stadium kairi kirare kwambiria wakwa ta stadium thaino kirero ithoko yakwa imbi yoyo ngwe kwenderea agu Marimanti gatwambire na mirandi ino ni yao ne thirikari nene kana ni ya thirikari ya county mirandi ni ya thoko ni ya thirikari nene na kimantumege ni na kieni gitawo the public participation yes yone kana wewe Nyangumi gakwa kana na araru aho no nturwa aho na kieni kinene ni gukimoni makwa ni umbona kieni kirara ikare oho kigwa kikeni ya kiani semanyo igu standi umirodwe nene irodwe nene na aru aho ntuna ndivantage bandi chionte muntu kieni kira kubi na town yes na kana kieni kya Marimanti kayakuwa kaomba gupanuli wa supermarket ile kuikaruba tabuku kungekura wa ikaruta rutogo kieni kyanene amoya kinya umusi ekachire kayo kemona na dripota ikurugania tokwera yumba gwako tire yakugana nuntu wewe na ngoroba no mwakegane agutho kwere yongo thaino oriugira agutho kwere thaino ya Marimanti kana ya agutho kwere Marimanti ukaya kuwa supermarket no sirituogo kiwanja no kionekane kinene mono mbuga no yite no wana unu kuona kiwanja no kinene kina mungi ntoko ya kitu ya ngoroba muntu kila eke mona muntu na misu wewe ni ho kemoni makwa nwambende mono doko ya kwa gwiri wewe bieni to chabu biiri napenda nuntu kwa ntu bamo bataomba kuzikuraya mimi temene kaolagira ukeni nimbu moni makonkono ibwega sana gatwekire cia cia Tharaka na muno Tharaka Nithi county maybe cia ciithiritwe ikithukia mwerekero riku na agu ntere cia Tharaka na agu county ya Tharaka Nithi twegirwe mirandi yothi na mbere tikurutho na kigananio na agu emwerirwo na ara ntere cia Chuka na mirandi irete na baita muno irete kinyu muno ni ekuretwo na agu ntere cia Tharaka mirandi uthi na mbere riganwa ta na agu county ya Tharaka Nithi na cia ciongwa chikari ata na agu county ino ya Tharaka Nithi na Tharaka mantu mama ngene na mantu amirandi kuri muno ngabana atikugana ne mugongo wetu kwa Tharaka Nithi ntu ma Tharaka Nithi na mariko magatu ya waziri ku wetu gore kurudi wa rami Tharaka ne ka wale wa ontukangi ni tukane ka wale ontugungi wo ikori abana wetu na piri tena sehemu ino ya raiti ino yetu ya Tharaka ntu twai kweza bakote eno ndi ni national government ni erakaga na wekira la mia round za koyonde na tutikuona murandi umwe wa new accounting government ni ntuni tukaikuraida wana ramia yumete tunai kenda Marimanti na ni mwanga karibu wega tunire mete mtu atezi mantu mege na utiwira bwa county tutikuona turi tuga nani twe na kabatu alioma tukira gantu ma wanantu bakuona tutikugana nwe gana tukiripo antu mege na tiacha atogu muchore kwa karubusa akwaragia anti bakuba ibadukite baraba kuonekana ndene community no batethi antu na no barete maendeleo
wepo mugambi agitanga mu rwara nuko yachokera abantu bamonda mamutwiri aririe nuntu mugambi muntu warakaraka wa kuleta mantu mama mbote yantukere kegwa murandi bantukere kuliyo akalikyaraka yakunye na tiendo mitirikiri ya muwini ya ino ya kanyaga na mantu moja mauchangia watu rangu kwa nini kaita ka uru kinyata aliku nwa wazi yaitangataga uru kinyata kaya naga ulu kwathire nikaino kuruka na uka baadhi ba implement mantu mara cha location na location tichara igwa wowe ndi mantu mamonde makonde kana garake mantu mugambe tikuroho utonga mugara tikuroho na kana metongole babetu bangi ba profeta muriungi batikura mantu ni megeni na kuleta gintu ndenya garaka giteja mugaraka uno tukuga ntuba bairi baga ukabane nkiro opportunity ya kuiwa gitonga ngabana urungi mugambi ewe ari MP no abarute gura imbega mononde ni agaraka ni na agaraka ibun kwenda kugogu. Alright, bwega sana. Turi waguntere inu chetharaka bwithiritwe buri bantu ingo kwira turi waguntere chetharaka. Hello. Utikongwata? Hello. Ningo kuwata utikombegwa? Atuwa kanikura. Angania wa kwikura nontu na gaundi sasa ngo kuwata bwega. Hello. Ndikuri utikongwata mubundi uri nkuma? Ingo kuwata kango kuoria terere? Turi wagukiri mantu mauma koneni na siasa chetharaka ibwethiritwe bukionwa kana sana buri karibu muno na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ndiuria atiriri ibwethiritwe bukionwa sana buri akubi na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki. Alright, bwega ngwitiye network inu niyo yina kathina kidogo ngachwa kairi mbigwe kana tukaina mbere kwa tukiwatanagira kwina mantu maingi muno methetwe makina mbere kwa makendereaga na arora county ino ya Tharaka Nithi murithiri wa Meru TV siasa cia atene itakachionekanite kina mbere kwikiambagiria na mirandi ino yothi na mbere mwe kikuyanagirwo ni entongoria ukethira kwina mutongoria uyu au kuye mirandi ino akiugaga mirandi ino ni yake uyu ungi na kuga mirandi ino ni yake umabungwa iburi ku thirikari ino ri kana entongoria ino ri kaikurura mirandi tari yao kana imbio yo ngonuntu ukaga gutwika mutongoria na kuga murandi uyu no akwa ni ndaruthire u uyu ngi akaumira kuga murandi the same murandi ni ndathie nambe kwa nkirutha murandi uyu umabungwa ikuburi bwigenie na mirandi ino ya uthi na mbere ingo kwira ri kwina mantu ngo kwiraga gumbere tutina mbere kwa tukiwatanagira na atongoria baba na ndenda ukumenyithia mantu makonenie na antu barabari mawathe kwina murandi ukaina mbere kwa kiambagiria kana ukithia na mbere wantu babari kana kuthomithia antu babe mawathe na kubaruta na haki ciago na sheria ciago na gugumba kwa wena muntu na mawathe mbwe ukaina mbere kwa kimurutaga kengwa kegwa kithomaga na kumenya mantu maingi kana haki ciantu baba bari mawathe kurikana mujumbe wa Tharaka uyu ni mujumbe Gitonga Murugara athie na mbere kwigwa akiuragia rwangiruru rwa Kise gutigira ati kwina mbere kwirukiyaga na kuthomithia antu mantu makonie na antu bari mawathe na rwangiruru rwa ina mbere kwa rugitigagiria kuringana na Priscilla Mawandhi no associate partner wa Kise na arethiretwo kina mbere kwa agitaragiria na kuga ati bakaina mbere kwigwa bakiyaga na gao ntere Tharaka kengo gutigira ati bakurutana antu babe mawathe mantu mwanya murandi yo kaina mbere kana mutato kaina mbere kwa ukembagira tariki 15 tariki 15 bakambiria na ara ntere Cheshauri bakaruthira mubango yo nara Uragate primary eno kayore ntuye Jumathatu ntuye Jumaine bakego bena ara Mukothima primary ntuye Jumatano tariki 17 bakego bena ara ntere Chakathanga chini tariki 18 bakego bena ara ntere Chegituri tariki
19 bakaba benara nterecha Kamatungu na ntariki 20 bakaba benara nterechia Matiri. Kogu ibwega uthiite na mbere kwego wina muntu ari na mawathe kana muntu atakwibombera ukaina mbere kwego kimurutaga kengwa ina mbere kwego akirutanawa mantu mwanya marako batira kwigua kimenyaga kaina mbere kwigua akimenyaga hakichia kita muntu uri mawathe na ikengo akaiwatira mathomo mega. Kiongozi ntiko miaka ino kuongwata na kumbegwa network iri sawa na inu kugura undandikiria sawa ibwega sana gatuchokere nkuri kiurenda uria ibwethire tubukionekanaga akubi muno na munini wa rais Professor Kithure Kindiki ntikumenya kegwa kabunenkeretwe ngugi nuntu bwethiretwe buri antu bakaribu sana na antu barabethiretwe bakimutetagira kinya kuma Kagita Karari Senator Kagita Karari Interior na mwankatha inu turi kabwethiretwe bwina ngugi kiri ubichi ya munini wa rais kana imbiyo yongwa yethiretwe kithina mbere kiongozi pamina zo kumburi bwera muno utirengo yetu kuretu kunengera wira na utire tutiwetu kumenya dari yetika tweterete na nukumenya muciari ari muci wabuye borogaga intobia kena bwa kubangani lakini kanyota ku gitu mukaritie for a long time. Yes. Na ngekuririkana yari toba Yesu Kagita Kara Yesu adire dira ba Simon Petro barero tu mugima gutega makoyo abaria bera chokia ni net yagu bamuto barera bakara yo tenda gukia netio Kagita Kara baikire neti bawatwe makoyo bakuwata makoyo baerende siana na makoyo ndinga takutwika tayibantu nantu Yesu noni antoba na bindi ya gutega makoyo baruterete abana ntoba yabakawira napo amura itutikuraga ukubingata ende tukona nditu twakudingata abera bukona moyo tena tene abera pati from moyo tena tutu atigamishi yetu ne ntabia tubio ndo tukona ndi abera ndipo akishirandi urune guru bukonega no bera na moyo tena bugiti hata bone tuna tutu kuria wewe paminazi wara yana deputy president na omwari ukerukia kameme kana TV enu mitamboni na erwe na raide special antuparanjiri na voto kutawira nene mbuna kuriga na Kagita Kareti matanga ikuari na opposition kari monona Kagita Kabarawa na 12 fight twaruire ndwenu completely mwanka munini wa rais atweka Senator Kaire tuna Kagita Kaumu tu Kagita kanje antubaririkana ge Kaumu gantu bara baumetana bantu ara history yao ikenda tukari turi hamo kire mundu kuona ikureta thina ntu atire kurega yumbi atie kubarega nuntu bathi tuikie kurukia kabori kayuka bakiakira yabakiakira bakaduke bakabanda mpana au bakabatira no indi barubie mundu maingi mono nantu ntumo ko muistira yumbi baraba ingi bana opposition ukaengira undi ino monki usamukete kumono antu batiko baenda nuntu wangu ine kundampa so ipo kumenya Kenya nene niyo ndako yana twanya na hura era kubitira wera yes kini yaswa Yesu Kristo na alikanire abitagawira na ruka na baba ina kazi mono mandiko Maria Tebia ni antu wa muuru wenu hata Kenya yonde muuru wetu na nantu betu lakini ku east wetu is the best alright ibwega sana na maybe kogu kinya kumani na nguge no buthia namba kwa bukirutaga basi kewe butina gintu bupe twimbiete magabwe bukirutanagiria kumu support na inyogo twerutanirike kumukari nontu bwa konyabe muongo na kwerutira nontu na intobie tukarie munene wetu nontu na tukarega ukarie munene kibu tukiruta na muongo titetheka kietumi kwa achievement kamirandi yetu kwaragie koneka ukerukia ngwataniro antu batawatanirite gutiri gintu kionekaho na muongo timba kuthina mbere batawatanirite so tweturinya deputy president tukendera kumusupport na kumukalia ikenda sona mirandi intu kuya barabara cheni mponi na wota viku ikuita ati kuendelea na sasa kukirombaga tabura muyumbe wetu bayena Minister Royere Kimuga nacho mbere nshokeri muyumbe wetu twagitongo mu Rwanda nuntu koroni yake muntu nkore yake ndenge daraka kwanza na ndio anda kwa mantu ama no tena ndauti nombira wonu yusende tunure ndioni
Ipongo bulugara no turetere minister wa land twali tuome katanga chini yako nkani ataitu ndindi aturetera Eric Muga wa Ruje iyorokara aturetera Opio Ndaji wa mantu mastima kainiri wekiro kaino aturetera Ara Marini na aturetera Alison Jo empowerment ya mungia ta cabinet secretary musari muntabandi nario amureka so okati kuraida gitonga mezitire yake ya wira no rutete wira nene kurata ministers between kire cyanda yeta burambu ya kaire na nkuru ndiye ndabambire muntu ngomo kana project mwemo era barode tekana muntu ngomo rabareta ko nyaga mugongo mutire we so cyete ni kwa tukyuga muruina ngugino muruina kubita hata na kurea tuke kuona twaridie tona gitongera kurifikira nchoko gitikianga bana na ibumbugire kaire nchokeri stiro na mamonge yo kwa gitika unende kawira munge twana twakuthomithie twantiwa na kuthomithie twana musi anarege ntu daino na timu dure gitini kigitena kyo so tuniuga ntu baraba na history ya migongo gutethia community baba kundiru nambi na tutikuraga tende for example tuone kerete twathukire twarekeria ciandaria twe susani wa mundu na faisi yenwe tukugo gitumekie jire yejia abukia nengai kundi ngese kamuneka kikimbaji ya chara initishia utimo ngo gutetheka ngugini nuna itatiga kudungana gira ngugini shantu na nchoke mbera nkuru na susani wa mundu ya kwamba antu bara twaringie kura twende twaringie kura twe wananchi na itwe twene bukuri auto kumaka wiriwa kurutana tia ko yotwira muntu ronge no mubuku na bora mwega kira tukwenda turenda tutu ngo twaida muntu na gutawira yake ato munenke na ngombere muri koni iraida mushinki we kinyete etiundo kakanyuma Suda tia gutira wire yao baya utuonerie bora atongore wangi batakutawira itu tubati kuona mantu mariko mantu mamu na itu to na bukura komaka so kyoria au angengore semeze siniwe bora antu bakuwa wewe ndatunike ndantu bongo iba tege yantu baringedimu bakure ndatuni twari kanibu kali kana tibukari ibwega mbere tutia thungira go maybe mubundi uri nkuma no wagitwiraga we kegwa na pero ngugikana na tawukara karingi nuntu no we igowe nkote ngugini mubundi ngugini ni honta lenkelo wira ekine kana mwe bantra akuma 20 takuwa tamajura matugote tekela kani nagu rwaturu kamanike noe ni gonti kurega itirega utie mwana rega ari wairweze na kagairo anini wankele mono to ngitikira nengete tikagara ni bija Kenya yonde na tia mbuga tilo ubiti yake tilo kara mugaraka kama kanizi kara antu bonde ndeni ya Kenya wala tigo tu ya Kenya tigo tu nengeto kanyamuga kwa tino tukene mo tu antu wa Kenya alright bwega sana kiongozi bwega nuntu bwawo gatu igwe muthikire maybe kire guge bwaku maybe mukari na arantere cia Tharaka Nithi county kire cino ciethere tukinamba kwikenderea na gau ntere ino cia Tharaka ureona cia cikarieta 0748918901 niyo namba yetu ya thimu kana SMS okainambere kwigukiranagia nati okambira maybe guge bwaku ibure kukirirwa rero tukwaragiria rukiri rwa emundi 0748918901 niyo namba yetu ya thimu iragomba kuinambere kukianagia nati na ugatwira guge bwaku ibure ku kiri rwa rero tukwinambere kwa tukiragiria agagu rukiri rwa emundi kwina muntu auritia uga rwari rwega na Tharaka yonthe tukainambere kwa tukiwataga mwana wetu Professor Kithure Kindiki-Mbaru nuntu kanyiri ariuga kainagua imwene bwega tiuga nukumanako asante sana kwina nchambe wetu atembere na arantere chemarimanti ariuga na thikiritie na nakubwata loud and clear asante sana na kauga ikwethere to kwina nthetu ikwarua ikonenie na
Kalonzo kwengatua Marimanti kauga Kalonzo atengatua Marimanti kathie na mbere kwigwarekane akira warekane na siasa cia kumeneria munini wa raisi maybe tukaina mbere kwa tukiaragiria gukinyaku ibwega sana kwina ongere yaga ogwa ruga ni kinywa ibwega kinywa ariuga kinywa na thikiritie na arante cia Tharaka na kauga kieni Kenya ngumi gitikaringithwe kieni Kenya ngumi gitikaringithwe kieni Kenya ngumi kina history ndaya muno na kibatiri kwigwa kiagirithagwa michetho kengwethi na mbere kwigwa igichethagirwa aguo ibwega sana kwino yo kuga Tharaka itwathungire siasani na kauga Susan atige kumenerwe Susan nwakethirwa ari governor wa Tharaka Nithi akauga governor ni mama ibwega asante sana kwino ongea kuga Meru TV hello following live kutoka pande za Nkobu kana athingatirite na ntechi Nkobu na akauga anathingatirite mubango bwega muntu wetwa mutuma ariuga andendeni sana na indhiete na mbere kwigwa nkithikagiria mubango na akauga Tharaka Nithi ni athungire siasani na twina mbere kwa twitiganagirwa muno atongoria betu governor na thie na mbere kwigwa gitiganagiria Tharaka na ariuga ikagite gakinyite gakwina mbere kwa tukirutaga machoki makwe iyo ngutimo meto machoki tukaina mbere kwigwa tugitwikaga free ibwega sana kauga listening to you people akawa ni Rachel Njogu bwega sana thank you very much akauga show iko sawa tunelea kusikiza feminist na wageni asante sana maybe ntikumeka kwe wakuga araria na tina njira ya thimu muthikiria thina mbere kwa gitwira gwe bwake twigwa ariuga ata na hathikiritie ari rutere ruri kumero TV hello Meru TV hello oyo kwina mbere kwigwa kiumwarukaga pole gerageria kairi kengo tina mbere kwigwa tukiwatanagira maybe tweterete kwigwa ntubaire bathatu bwana Karubosta kwina nthetu enu ina mbere kwekeragirwa mantu ma Kalonzo kuya naguo guntere cia Marimanti na kwingatu ntikumenya imbi yoyo ngwa yathie na mbere kwigwa gikarikaga kagita kara Kalonzo aliongete na guntere cia Marimanti akulizo kidogo ngikere matumani ni na Kalonzo utie muntu ngate Kalonzo kanangirwa Sani niwe atikire mantu mama Kalonzo twika niwe akwa awana kite Kalonzo ngirwa muntu ukabikora ida twina deputy president ukikuona na deputy president wa Kenya ukimu mule president ni president anga ndama ya upika Kalonzo ngire wake ibwega tawatira gutwigwe oyu aritwe Jamliki twigata hello Meru TV hello Mukuru Mavinash Uri na Kimenge Kimenge uma ntura eno ya Tharaka na Marimanti karibu sana Marimanti bwe sawa Marimanti bwe sawa ina tiye na kwa ngatu pambanite na maisha mama ibwega karibu sana Meru TV enga ndendo golia tare tambolia ini yokulingana buraka Karubosta na micheki na bantu banyambe kwa bekaria okuro kendeke eni umbuga na bande kiringe mbona baekwa no ekumaro mbika nale ntiko mea ikiona ni unkuragia kanda ari gara kwegwa nthetu inu enko endanya ni ukumenya akura kuno batiri kwa bande kete kemoni makwa ondo nyamura kuruba kare thirikari na gutetagira thirikari rukirira thita no goroka thina ngumiri bathire okanusha abathiri kwa bande bagi eba ini umumba kuwo ningi ukathikira bagitongwa murugara papauru murati mtu akakiruda makota kani bathire okanusha kuare to ende ndo nire to organize ira to engaje Kalonzo na wachi andaria mukana vire tu ano organize ite nata bwangatirie Kalonzo nata yaruthaga bukengo bumwe ngatia Kalonzo tikengatwa na thina na betire uga hapa ni kuireka mtu yani asapurana ndio tuko nta madharau imadharau ere mtu akaya kurumira abagu muchie ati ya kurumira abagu muchie ite kwa hapa ni kuireka mtu yani asapurana hapa ni one time Leo tuira one time Akimara na mukozi mwa na masoka bwana Nairobi agetuira one time within tira cheka ryo kaya ndio tuma makara bati na kwena madina
Idale na mara manda ya zile otumo choto ndere okamode tuni. Arebo tibwa. No manya kiro dogu. Ale deputy president myanketa. Etano. Zaraka constituency na Dharakanithi tu amusa potire kure. Ata amenya Dharakanithi nako. Aruri ke amaya kan kagita kaba ko na kibaki. Yari mantine ko mbake. Tunga. Abona. Ino dikiona kanya kurugorovi. Obichi. Lakini zaino no kuona nako ya kurugora bero to wata katika deputy president. Akena tutura tukionoria. Ewa yotiko wana kwanda tobeteria. Bantu au tiko bwebwega. Ibwega sana bwana Kimenge, thank you. Tukendelea karia thirikari. Agitaka thina kaga ikeno. Otimu tugetegiria no mugwa ya kurumande kithurwa kire ka thirikari arutwaga. Ondo bora tuonete kuma 1963. Mero tutoro kuona giteta kia deputy president. Ende tutiena mavema embu mero na Dharakanithi. Tiena mavema gitekia deputy president ka thirikari ya Ruto. Pateza na thirikari ndio choza kiti thirikari ya Ruto. Ibwega sana kiongozi. Ibwega munene. Ibwega karabwega. Nketherie mtu weta wa mutembei agua kona. Sawa ngozi ko mugethia. Ibwega munene. Ibwega sana tinda bwega. Inawe munene. Asante sana une Kimenge kumanara nterira cia Tharaka ngwetigia bukwego bura auga kila mtu mbuga nakorigara nata maybe mbigwe mtungi umwe mbere nti umugaruka mbigwe bora kuuga Mero TV kinyoya kwewe kiumugaruka nti kumenyeka egwa ithina network ni mbio yena thina na gugu lakini ibwega sana karbusta kwirwa retu kwina ru mantu muma karonzi moko wetaga maybe tukirikire no ntunde ona thache tukinyetio kaithite na mbere kuikithiraga uliwagata mbere tu magaruka mbere paminazi mantu marankaririe mantu marankaweta kugatire kwe mantu mangi mariaga I'm sorry ntaweta kwina icio giwe kiwe kwina mantu utu makiendereaga ndeni Tharaka Boys ici migomo ya ritwa nionekete migomo te tamu imwe migomo tatu na namba ya ritwa ni dieta na mbere kunyinya ni kwina mandaino tukwari so far so good no turi ambere arito bari kumagana kenda ino mbuga batigera into arito direct ni kuendera idiro kwina issue zire yawe nene mantu bashukuru no kwa ina issue yareza wakiuga kwe mwalimu wagiri ogo watu kana kuga to baraba ugi baiwa mwanya na baba takumwanya ukienda tani to kuomba ministry education na to bara usika kiri kidomo kiaye kianya mungi ya secondary school kana school ya Tharaka mantu mara ita ndo mari mairi no tukuna issue ya uko na mantu matakuendelea bwega na tukidi kuraida especially video ya Tharaka ndio school ya Tharaka atu aibu Tharaka Boys na woni history ya Tharaka Boys yetu ile kuma kaumu kutiko mnyake ono utongoria buri na de nai muneno shukuru ni na de nakana mbi tukuromba necheko de nena establishment namba drinkere keria kamwisho Marimanti primary etu ikiseri shukuru ya utoki ya yitondeni ya Dharakanithi na Mount Kenya ukarukira nyimbo kuina nyimbo kidomo na binambi tukuromba kinayone watirwe we support tabura mu yimbo da kwina miwete mbaru tukuromba kinyabu kyombeka obisi ko munino raisi ikugeria guteria chukunyira no ntukwina irachi bimu mabati ya maturiku ni irachi bimu bikuria we utunde na waka ndio bwa kwana ni atia waka yoyonka itukuna gatunga secondary inwera kawo ndo twatite kuodera mbachi ni ukiru kinya yetu kuromba shukuru munini wetu rais mwana wetu nari na minister wa education ukirwe kenda tuone kwa tuwakinya status yini ndio bantu metu makareboya alright kire kama mwisho no turinde ya kureki choke mbubuwe kire baisansara wetu Tharaka University no tuwangu inde era kutanende kutayo itukuona shukuru yetu ni piki tene diete bwega na intuma kaire ntakuria no gucokera kuwa tukuona antu tabara bakumba kuwa sire institution tera era ya nyamunge ya institution yeni ya Tharaka University ikuone kamutunge mirandi nyamunge project ngeta ni kuwatewa Tharaka kana muomba Dharakanithi wa ukira na mikuria ni famina zitware ara nyamunge tware aguga karunga rutikeneko kibet
ba from mbazi kinyayo itukuromba mbazi munini wetu rais pia pesa kidogo kindike nadi ngapira yana bara betu patike bakuona mbazi no tukie politiki sionde kana national politiki yetu arura nilo sionde china mbazi na hiki kabisa sawa ingini kuwa huni. Alright, bwega sana mubundi uri nkuma migambo yaku ya muthia maybe tukirikiria na gwebo waku kiri atharakanithia na kazo gancho kinkazo monono ntubo tutiga tukiana na tubetu kiri mebisi iwa mantuli megeri na utiwira ya nene betu bonde baugo watawa muyungi ba ndereba ujo wa badati primary na muyuki ni watile au kijaga tonga secondary no turai na president vene na magana magatu tabadhari tatu kubauje na njana na jaya ikijo iba watire mpongo baraka ni na batu ba Roma na ba karabu ya batu hotelia ngo wetu ba baraka hicho kagea profesa mulungu kado ni ntuba ukinye university agwa ikinye tenda ino na gitongola gende ni ya Kenya na ndeni ya Afrika ni tigira bwa tebo angire ni tutende university angicho kagenya kunja kado monono nwe agwa tire baraka sibe kwa karungaro wara amiri akumbejikia iyo yoni yantu karibu alitobaje magana manana ali chamani wa chukurira ugo de kuga kuereta mantu makarungaro gutezwa kwa yo banekero mbati yomba kureta rutoba ili kuruki muntu mukonja no warete karungaro niyo watu kutokeria tongoria betu kado bonde twawe tanu tubo ukibira nguge bwao boteja community batena wewe ibu kwenda kuona ndawe antu betu bagaraka kaba gwatiga tubo nde tuopeta mulingi itonga mungara bikunja bamugambi kenda baomba kuleta mantu mege ni nendeleo ndeni ya garaka. Ibwega sana bwana Mubundi. Bwega, thank you very much. Nkabuchokire nkatho kinyani uno ntubwa kuona kanya kengo twinambere kwa tukianagira rukirire muthi na tugitaragiria bora siasa chiethiretwe ikithina mbere na Arora county ya Tharaka Nithi. Bwega na kimethije ngitukala waku kuringira. Bwega sana, thank you. Ngakena muno bwetha kuriunga. Isa sawa tindani bwega na gubugatinda. Thank you. All right, asante sana, thank you. Ibwega muthikire murithire wa Meru TV babune bamwe antongore kumanara ntere Tharaka muno county ya Tharaka Nithi tukiaragiria mantu mwanya makoni na uthina mbere kubura state kari kwirende cyari kuya Kalonzo akwingatwa na Tharaka nini kubwa mantu makarikire kathire kwarama muji wene na ikyo gya na mbere kwigwa gitamona nkangera yirawa ni nkanga mbute ukinyera umuraithirie wa Meru TV ntie na bongi toto kwina mbere kwigwa nkiuma rukaga nuntu kuringana mwerekere wa kwarimira thachi yetu kwina mbere kwikithira mwaruka tu na nkaina mbere kwangi kwandagira kagitake utikali kuraya nuntu guku ni Meru TV tivira yithiretwe kina mbere kwigitamba na gwetikira kunde kathetuni kamumiru ni na TV ra yithiretwe kina mbere kwigwa kumenyerega mantu mwanya oburama ukarika burago kuthina mbere na mantu maingi kathomba mara okubata kumenya mantu ma ukuthomithia gukenia gukuagiriria ntu na mantu maingi tu mara magari na mbere kwa mae kuthondekagira ntu yaku kabuthira babitene family zo Kimathi Terora Rongi Alex no kali mwerekere wakwa akwendera kagita kega.